Saudara, kita masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara, Kepala Badan Intelijen dan Operasi Khusus Israel atau Mossad, David Barnea mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Badan Intelijen IS CIA yang telah terlibat dalam operasi serangan ke Iran. Barnea juga menambahkan intelijen Israel akan terus mengawasi proyek nuklir Iran di tengah berlangsungnya gencatan senjata yang telah disepakati dua negara. Kepala Mossad David Barnea sendiri adalah sosok yang jarang berbicara ke publik termasuk soal eskalasi perang Iran-Israel. אני רוצה להביע הערכה וגם הוקרה לשותף שלנו המרכזי, ה-CIA, על הפעילות המשותפת, על המבצעים שבאו לידי ביטוי, וגם לראש ה-CIA, שתמך במוסד בהבאת ההחלטות הנכונות, שבסופו של דבר אפשרו את המבצע הזה. אנחנו נמשיך לפקוח 7 עיניים על כל הפרויקטים שיש באיראן, שאותם אנחנו מכירים בצורה המעמיקה ביותר. Saudara, informasi saling klaim kemenangan terjadi usai gencatan senjata. Dalam serangan ke Iran kemarin, Israel mengklaim telah menghancurkan sejumlah kawasan militer di jantung ibu kota Iran, Teheran. Salah satunya penjara Evin dan pusat komando pasukan keamanan Iran pada Senin 23 Juni 2025. Rekaman kamera pemantau dirilis pemerintah Iran memperlihatkan saat pintu masuk penjara Evin di Iran rusak karena peluru artileri yang diluncurkan Israel. Dalam perang selama 12 hari, serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran yang berada di Natanz, Isfahan, dan Arak. Israel juga merusak infrastruktur pertahanan udara di dekat Teheran dan peluncur rudal Iran. Akibat serangan Israel, 20 pejabat tinggi militer dan ilmuwan nuklir tewas. Sementara dalam serangan melawan Israel kemarin, Iran mengklaim telah meluncurkan sejumlah serangan yang menghancurkan kawasan permukiman Israel di Tel Aviv dan Haifa. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga mengklaim keberhasilannya dalam operasi penyerangan ke pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Garda Revolusi Iran menyatakan serangan rudal ini sebagai balasan dari serangan Amerika yang merusak 3 situs nuklir di Iran. Sementara akibat serangan Iran ke Israel, kompleks militer di Kiryat Tel Aviv rusak. Tak hanya itu saudara, kerusakan sejumlah bangunan terjadi di permukiman warga Tel Aviv hingga kerusakan rumah sakit utama Soroka di Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kemenangan